Pozdrav svima, dobrodošli na kalorizaciju. Danas radimo francuski prefini sendvič. Imamo mlječno, mlječno pecivo, fini gouda sir koji se rastapa, maslac i zimska salama, ona najbolja od G. Najukusnija i najbolja. Idemo upaliti vatru. Ćemo zagrijati. Idemo sa lijepim komadem maslaca ovdje da se otopi. Ovo ćemo lagano otopiti, stavio sam malo jaču temperaturu. Evo ga još malo. Fino mliječno pecivo, mekano. Idemo gore. I zapeći do zlatno žute boje ovako. Pokupiti sav ovaj maslac i staviti da se to lijepo zapeče. Vidimo kako to izgleda. Još malo, nije ovo još dobro. Ovo ćemo pojačati još temperaturu. Fino se krčka. Ok. Samo maknuti sa tave. Idemo. Sa zimskom. Ne treba pretjerivati. I idemo sa gouda sirom, po želji da se to fino otopi. Preklop, idemo ponovno tavu na vatru, idemo topiti još malo maslaca. Da se maslac otopi. Ok. I sada lagano zapeći s jedne i s druge strane. Dok ne postane hrska s jedne i s druge strane. Inače ovo je, ne znam da li se spomenuo na početku, maslac pecivo. Idemo malo s druge strane. Prekrasno izgleda. Malo pokupiti još ovaj maslac. Vidite ga što je. Prekrasan je. Pazite da ne izgori, evo ovo je dosta s ove strane. Još malo s ove. Ok, to je to, mičemo to s vatre. Idemo lagano presjek.
Bomba, ovo morate probati. Još sam ga stavio ovdje malo da pokupi moje masloce. Uglavnom, pogledajte kako izgleda vrh. Dobar tek! Bacite koji like ako vam se sviđa ovaj francuski sendvič sa zimskom.